cheme ma wa ha e ma wadwo baby biala o hwe me free e do but 2 days TV so 2 days TV de nyoma papa de fe de akono ko na de biara da ya de to akwan mu Ghana asumdue ho hia e Ghana ahini ho hia bakosem ti afatu ho se Ghana bakosam amamre afasha ho duo de ekọ de eba the establishment de beba ya nyina ya hu any chieftaincies nsem ahensem ani afatu ho so because e pesa kure no odo ne nkabomu no aye na namode tete Ghana kuro no still na maintain ti se baby ko chima baby bibi tim baby a ya kire nkrofo se enya sanete enti ya kabi na wo so abekire wadwen enti mi so subscribe na wa share na wa like wo wi a mami high five o comment section ho na ma hu se dwuma na meye no eye ope eye wakono eye wode onwedofo ese me di kakan say 2025 na yesim no we ba with different seasons and the different talks yaka different seasons to say ye no bibia be varieties but say no ye pese ye clarify road kakwa yes ye clarify road kakwa eni me bi wo ha ekokoso na se hu na se wa anka bia na sa asumdue no emma especially ye mabru na ye wo Ghana no the whole Ghana ye mabru no ye ne hu hia pa yes ye ne makru no Ghana kru no eye kru ye ne ma Ghana fa no tuma papa efra se kru bia betumpon country bia betumpon a especially na mabru a wo kru ni na kamia ye se ena ensem weba ena wetia me ye bron champion me ye hwanhwan asante ne bron wontokwa asa enenam TikTok obi betena TikTok a asante ne bron wontokwa asante ne bron ntokwa do muntem a menua we need to clarify this na kwamu daho asante ne bron eni ntokwa bia efitetetetete na na mabakosema ye beto ya bakosema atwamuko omoma bedi hene omoma bedi ahemma atwitwamuko mahene mahemam wo Ghana ha ekuranim se asante ne bro entokwa bia eni wo montam asundue ewo ho etisa woti abrochire woti baabi na wo de bia wo phone si wanim se camera si wanim so ya bro champion wo ye hehe na wo ya bruni wo ya domani etu oni asante wo dokwa oni asante wo we de bia muna mo create confusion yes emeburu mum ye ni na ho wo ya bro champion na okasa gegege no boso meso a won nebe mo skatu botom se wanya adwuma ni dia won nebe mo skatu botom eno na wose mo nanwe ho eno ye the most very important na ewo ho because so men so bi betu a water bill maw obi betu a light bill maw obi betu a rent maw o ma school fees o mtua maw o chop money obi no ba betu maw ji wow effort ena se munya kwanya sei yesi kire ne wo ukrom amamre esitie enu na wo se de suade enu na hu hia by now for now de enu na very important we santini bruni wunya kwanya enya platform anasa wunya phone si wanim so pese wo ka bibia emekete confusion kire na ukrom amamre esitie owo amamre bi wo ha mi hu amamre wei ana mi hu se amanye bi we koso amanye we de se ya na me krom de ye no na ma enkrofo ye de ye sunya de na mabru no aye nim sa amamre ne aye de ne ye sunya de enu na hu hia for now basentitimu ne ntokwa na de bia mu keti confusion de bia ntokwa entebasa na do no so ha som Ghana ha yeti bebia ni wa ntokwa asiwo Asante region ene bro entam dabida because there were investment for Ghana ha ebi mu free
Kumase eko Brekum eko didwa ebi mu firi Sunyane eba Kumase bedidwa ebi mu firi Sunyane eko Brekum kodidwa ebi mu firi Sunyane eba Kumase Brekum foba Kumase a lot of people firi Wanchi ebi firi Techiman ebi firi every doma krona nkasa kra no nipa bebre investors ne businessmen and women ebi firi ho be fa nneoma wo Kumase e de Britain eti hifo na hu se Asantememu anase ebrumemu ehifa market ben region ehifa kra na hu se broni asante e de bom pepe broni asante e de sim kikikiki broni asante edim kikiki se omoko ehifa na hu bie opodwedi omudi enkofo e de dwa koba up and down akom edwebemu Techima one of the dwakese koso e Techima eke Techima adwa enye easy enipa bebre bi mu free sometimes I have religions bebre oti region bebre ho na mu nyina kwodi omudwa ehi fa na what say market we enkofu gina ho ko all in the name of so mo ya santini omo ya bronfo ntokwa mo ntamtini kwasa sante eni bia babrum anase ni kwasa brumam ebruni bia ba sante mem hefa no wahu eni ho sa mmayen sua de 2025 na ya wura mu no we enter into 2025 with favor opportunities a lot of opportunities when you get this opportunity no I want say woka de be sua de be go kru de be go amagana na fa ne ntuma papa ye dey afra enka bomu eno ne beta ne bo hu da wuro se ya obo ha wonte ase wo se di ata nya te ye di ata wo ha o platform we makacho se meni atem because mo me man hemam omu hwebie omo ne gi program na me yo mo ne gi the way me sikasa ho eti meni atem wo ha ne mo me kire ma adwene ne etene no ya ba ne ya ba yede ya betetere na Ghana na fa ne ntuma papa na afra kama eye mame eye mawo ebunu eye mame eye mawo asante eye mame eye mawo ahafu eye mame every region na akeka ne nyina ye mawo eti mama ye ni na ho na munya samo creating to kwano we should cancel all these things Ebune asante ntokwa bia yewe asante hene wose tuzo nya mekasi nana pia o oni asante hima ene na hima mu ne hemfo man hene ne man hima mo bi no no bi eni ba bia asante kwa ho impo mo so ala na mo social media hwe ba bia ye wura hene akodi be bia ye wura na hene aduru no e ba waitre na mo ti social media na ma ye asante hene to ma gwede the picture na asante hema na hu kwaso na picture na mo de compare eni ma hu basa eni wa tan all in the name of Obroni Asante e wo issue omo want to kwa eni wo ba bia if say you bro asante hene etna sia ne man hene ne man hema bebre ne ahemfofo bebre abro region omo free ne man hene ne man hema ne man hene bebre bro region no mudi omo nyina asante hene tinasia omo nyina ya ne ma omo tene na asia ete hefa na tokwa ne free bae abro region hefa ena tokwa wo omo ne asante wo entokwa Ebru region and one asante because asante for and a chichile Ebru region. Oh yes, and no one in ma culture. So when you makona what see about person, Tinam Simon Diano, name the platform near Kasa. Obi bit Sylvia say yes, Nipper was seen dear winning him dear. And yet asante region, asante for the cottage to Bruno. It's a casa bra a bruning Asante. And asante no so anyone bro. Especially when it comes to Ahafu. Ahafu mo so wanyina fa asante. Fofo wanyina sum asante hene. That is how a chrono establish. It's a little opportunity. No mo ye say ya. Yesre.
Mama yeni na ho. Na yensua bakwasam ne amane. Yensua bakwasam ne amane. Mom wo abrochi, wo ti abrochi, wo ti Ghana. Ehemfa na hu se Asante hene. Anasa Asante mam, omo ne bunu ewo entokwa. Entokwa bi ani ho. Onwe da force wo hwe mo to this TV so a. Oba hima wo fa ase obi bia oba. Ena me kasi so dua bia California road na mo bia nya no ho ntia sese. Ebro ani Asante any issue bia. There is nothing like war between both of them. There is nothing like war. There is nothing like war between both Asante and Abron. Sister, what is so obi can't have some with Asante and Abron want to call who sin who because we are very well in dear. Now, my country is Uncle Sia, the Uncle Sia Bacosum, Uncle Sia Mani, Uncle Sia and some, and near Melcosoba, send a comfort crown home so solid. Omoya day just say omo ebukro ho ban ensu abakwasam enwia ene ehemfofo enu ne ho hia ne ensua de okoma mamere se na beya odu bia wonyira no bia hu say yes ofiri ha enu ne hia for now ne enya sa nyoma no na mfa sumdue emma ye Ghana maka cho say ya sumdue ne ehwehwe eti 2 days TV ye sra ho say ya bosumdue ho dawuro because ye man hemafo nyina Asante hene na na ose tutu pia oni Asante yam na onkwaso yebo mu de ne aboe mu ase because mama Asante kuro ene Ghana aya sumdue boko it is a basa ya na dinimde ene yeye ene ose bonko a ene ekọ because o my Ghana e wade ye ama Ghana ne mapapa wom ama Ghana enhira wom ama Ghana asumdue enye dwuma pa ewom eti mumwe hwe no so ne mfanya ne nya nnwoma to na mfa asumdue bia emma onu de fo se ne da wo hwem ya ha ye 2 days TV so o de hye na sesa metisa konkonsa bi se na ma me no wa ma me hye metisa bibibi kosa me no wa me hye me da me na wo ho ma me na me so me wo ho ma wo do me dodo me so me dodo eti me da so se da bia subscribe na wo share video na ma me high five on the comment section na me onhro mu nyina no ntra mu akwam mahema for mo boye chidom ye na mo epia mo nkwaso mo ni ho aye ni ho mo na mo te wona ye ta mo chie yes mo na mo ho bombo ebo ye ho ban eti da bia da ye se tena se a ye be hwele mu ne ye bobodin ne ehira mo ne nyame aye da agusu mu hira no na bi akan ye onu do fo ye mia wo de hye wo fa so papa bi amaje wakode ametoso miensa just way na me do bro subscribe na wa share mabusafo ne nyina ehu ne ehu say yes Ghana ye wade a oye macrow I love you.